Hanale perti anu bajing yang tu nak luli. Ha? Hanale selama leh pilkada dan hanale ase tamong kampung tu. Hanale du ase tamong lam jurung. Hana nah kenyataan yang tersampaikan selamanya. Yang berokon urung drone hinalun. Yang berokon urung drone fitnah adelun. Namun nah kenyataan. Halo bos. Pernah kenyataan yang lun sampaikan? Yang lun pegah selamanya? Nyata kanya. Hanale no purte-purtean bajung ia boh serakah dunia mujampu dengan hadas kuto tu. Hana di antara anu bajing yang telah tidur yang jauh video. Yang tunak lun, yang serapa lun, yang pegah lun bayaran kafe. Ya siagamnya yang bayaran kafe. Tapi gure-gure wakah putih Islam munafik yang pajuh harum yang pajuh bangke bu yang pajuh bangke saya tadi. Dinang dua Islam dengar. Nyo asenyo hanai pajuh bangke. Asenyo hanai pajuh bangke, hanai pajuh hak ni yatim, hanai pajuh hak fakir miskin nunggu. Hanai pajuh hak ni syuhada. Soalon ku mabuk hal pribadi doku. Ana urusan dengan manusia-manusia laknat lain. Ana urusan dengan manusia-manusia jahanam lain. Nah jelas. You tebit. Sabo-sabo konten you nak lun. Yang pukul ma you karang-karang lagu-lagu you karang ka kasidah. Hanalai perti anak bajing ia bawah gelantir tak adumnya. Yang keng-keng ke lu. Hoka ke dum yang boleh pukul ma ke anak bajing. Baik ka pekir lun bangka aku sengap lun ka temakut ku kawakah kahana bahan cerita untuk lun sampaikan kan. Jaitat bahan cerita yang pingin lun sampaikan kepada urung drone. Dan hana saban di saat lun sampaikan. Dengan urung lain, hana saban ku dua lun bisa lun sampaikan lun hana lun baca. Hana lun jak baca berita-berita bangai, hana lun jak dengar radio Migo dua. Dan hana lun baca konsep. Ilun ku prediksi segala sesuatu bahpi lun nanggap siam pukul, siam mabuk, siam pendina ataupun asai ya. Bui berangkap puji nanggap hana sebuah masalah. Tapi pembicaraan siam pukulnya kenyataan mutlak jino. Karena pu betul habalun kanya. Mengaku lampu koima ke hai binatang. Baik demi bak kabila perte si munafik dum. Baik demi bak kabila perte ulama-ulama bajingan dum yang pajuh harum. Ketemba fitnah hati lun. Tapi kenyataan fitnah yang selamanya lun kulawan atas gure wakah yang ka menimpa hati lun. Kenyataan. Kanya. You pegat konten, you pegat konsep yang boleh pukul ma ke you tu nak lun. Nak ku maju lo mino. Ma ke hanak bajing ke lo. Gimana jelas?